bakunze bashimwa TV mumeze mute abari mu majyaruguru burasirazuba n'iburengera bwaryo n'amajyepfo n'amajyaruguru. Reka nizere ko mumaje kunogerwa na byinshi tubakorera kandi byiza kandi mugenda mubona umunsi ku munsi isa ku isa. Rero uyu munsi muri aya masasita tubazaniye amakuru atoroshye na gatoya, tubazaniye amakuru adasanzwe kandi tubazaniye amakuru atari ivumbi. Ngo bibaye gute rero? Ntego ni njye nyine ndi kumwe na mugenzi wanjye adukunda kuba turi kumwe umunsi ku munsi cyangwa tugiye kuzajya tubana kugira ngo tubahe amakuru meza kandi amakuru ya update. Umeze neza? Amanywa ameze neza? Yego meze neza cyane muvandimwe Patrick, aho umeze ute? Nanjye meze okay, mfunze bwuma ngakomera ukwatse mfunga. Aho ni sawa cyane abakunzi bacu, namwe mumeze muteka, twizere ko namwe mumeze neza rwose, akavura kari kubageraho nubwo itumba ritoroshye Patrick. Itumba ntago ryoshye rwose, ntago ryoshye, ibintu bimeze nabi, bimeze nazi kabisa pe. Yes, turagarutse rero nk'ibisanzwe, tugarukanye amakuru menshi cyane, n'amakuru agaruka hano hirya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko twabijejeho kuzajya tubagezaho amakuru ku gihe. Na amakuru rero yibanda mu karere k'ibiyaga bigari, ari naho natwe duherereye. Yego, amakuru yo ni menshi, icyo nakubwira cyo nizere ko amaje ukanda subscribe kuri Shimwa TV kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira mu buzima bwa buri munsi. N'abatarayikanda rwose bagire vuba bayikande, kuko ununguru n'urubuga tugiye kuzajya tubaha amakuru y'imeza kandi amakuru ibyo byo barabimenyereye. Yego rero ngo turamburira ingingo z'incamake, hanyuma twinjire amakuru tuyave imuzi tuyacacange. Amakuru rero ukuntu ameze, Perezida Tshisekedi ubwobane bwose. Perezida Tshisekedi yego yoherejwe ingabo z'ikindi gihugu kumurinda. Tugiye kurebera hamwe ese ni igihe gihugu cyamwohereje ingabo, ese afite ubwoba bw'iki, bimeze bite? Amakuru niyo tugiye kubanza kwibandaho, ariko amakuru yo ni menshi ari kutugeraho. Ariko tutari twasesengura amakuru ukuntu Perezida Tshisekedi bamwerereje izo ngabo zo kumurinda. Ni special force, utagira ngo ni ingabo zoroshye. Ni za ngabo rwose zijyaho rwakomeye kabisa. Zimwe zirinda abaperezida. Yego. Bandu ducire mu ncamake, ubanze utuvimuzi dushyire mu kibuga cy'amakuru. Okay, reka mbanze mbamara amatsiko rero ibiri kuba kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi ufite ubwoba bwinshi cyane. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, yego, uyu uyobora igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yego, yaje kuba yakoherezwa ingabo. Yego. N'igihugu cy'u Burundi. Yego. Cyamwereje ingabo kabuhariwe. Nivuga kabuhariwe ubwo ni special force. Yego. Yoherejwe ingabo kabuhariwe zo kumurinda umutekano nyuma yaho umutekano we utifashe neza. Yego. Na makuru rero yamenyekanye kuri uyu munsi mu gitondo rwose mu masaha y'isa 12. Yego. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'uyu nguyu w'ibihumbi 2025, aho agaragaza ko umutekano wa perezida cyangwa se umutekano we bwite Tshisekedi, umutekano we Kinshasa naguhagaze neza hagati ye n'abasirikare be. Yego. Nkuko aya makuru abigaragaza, abasirikare kabuhariwe b'u Burundi bwohereje kurinda Tshisekedi ni 200. Aho abasirikare 200 ba special force baba bakomeye nyine, baba baruta igisirikare gikomeye. Ariko bano basirikare katurebera ahantu bitoreje, aho binavugwa ko batojwe n'igisirikare cy'Uburusiya. Igisirikare cy'Abarusiya cyaje kubatoreza i Bujumbura, hariya mu murwa mukuru w'u Burundi. Si ibyo ngibyo byonyine gusa, turagaruka inyuma tubabwire n'abari barinze Perezida Tshisekedi baracyariho, ntago bashize. Gusa icyo tushaka kuvuga yuko abasirikare bamurendaga ngo buriya ngo bitorejwe, no kuvuga impamvu yazanye bano basirikare ba 200 bandi 200 b'Abarundi. Bano ndayishimiye yamwohereje. Yego. Umutekano Kinshasa ntago umeze neza. Inge icyo nagira ngo mbwire abanyarwanda nuko abamurindaga n'ubundi ntago bavukaga cyangwa ntago babarizwaga muri Kongo. Noneho aya makuru, yego,
ari gukomeza agaragaza ko amahugurwa bari abasirikare bahawe yego ko bayarangije mu kwezi kwa karindwi Yego. uyu mwaka n'ubundi w'ibihumbi 2025. urumva baracyari abasore baracyafite n'amaraso mashyashya ni amashagaga ni amashagaga. ariko abarundi natwe igisirikare cyabo ko mubona ntazi igisirikare cyabo ubona utazi ariko baca umugani ngo habuze ndetse nayivugara tujya gusebya igisirikare by'abandi. reka tubyorere. Uburundi rero bwohereje aba basirikare Kinshasa Yego. kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu mu gihe umwuka mubi uri mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kwiyongera. Ibyo ahanini ngo bikaba biva mu kuba ubutegetsi bwarakomeje gufunga bamwe mu basirikare bahoze ari abayobozi bakuru. Umubare w'abamaze gufungwa ni imfungwa 49. Aba bakaba barimo na General Chiwewe Songesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Kongo. Barimo kandi na Lieutenant General Filimon wahoze akuriye zone ya 3 y'ingabo z'iki gihugu n'abandi bahoze bakuriye imitwe y'ingabo itandukanye. Yego. Urumva ko hajemo no gufungwa rero kwa bamwe mu basirikare bari basanzwe barinda perezida wa Kongo. Umutekano ho ndabona ari ibibazo. Yarebye ravuga ati rwose bishobora kuzamo akagambane, reka niyambaze umuturanyi perezida Ndayishimiye ndeko yankora mu nkokora. Ariko hari andi makuru angezeho. Amakuru yo ni menshi ariko turababwira ayababyarira umusaruro kandi amakuru ya andi makuru ari kongeraho. Yego. Iyi mitwe 3 yitwaje intwaro ya Wazalendo isanzwe ifatanya yego n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Guhangana n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yego. Alliance Fleuve Congo nibyo AFC mu magambo. Yego. Yimene baba babihinnye. Yego. Nubundi. Yego. Niyo M23. Yego. Niyo intare za Saram. Yego. No kuvuga rero ngo iri huriro AFC rirwanya ubutegetsi bw'iki gihugu irashinzwa guhohotera abasivili mu bice byo muri teritwari ya Masisi. Yego. Munara ya Kivu y'Amajyaruguru bikigenzurwa n'uruhande rwa leta bikubiye rero mu nyandiko yashyizwe hanze kwa gatanu. Inyandiko yashyizwe hanze ejo hashize byari itariki 17 z'ukwa 10 n'ubundi mwaka 2025 aho yanditswe n'ubuyobozi bwa Gakondo Munara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni inyandiko rero ikomeza igaragaza ko igenewe abayobozi bakuru b'ingabo n'umuyobozi w'intara ya ruguru. Bakavuga ko iyi mitwe yitwaje intwaro y'abarwanyi ba Wazalendo yibasira abaturage ikabagirira nabi mu kubambura utwabo yitwaje ubufasha ifite. Hano urahumva uti aha hantu njyewe nkanjye nk'umuturage nasaba ku buryo Loni yabyizamo ikandenganura. Loni se n'undi ukuntu ngiye mbibona. Yego. Aba Wazalendo bakomeje kwambura abaturage yego utwabo. Yego. Ishyigikiwe n'ubundi na kino gisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ibi byo ntabwo umuntu yakwirirwa bica ku ruhande. Nakiyambaza Loni cyangwa nkiyambaza M23. M23 se wayiyambaza uti kandi ko Wazalendo ni umutwe ubwawo urwanya M23 kandi ufashwa n'igisirikare cya FARDC n'ibyo ndi kukubwira. Yego. Nta kuntu rero wakwiyambaza M23 kandi bahanganye n'ubundi. Loni binirabizi ahubwo ikintu cyo mbona. Yego. M23 nitabare nuko isanzwe itabara. Nitabare nyine ikore ko bwabaga rwose itabara abaturage bayo. Imitwe rero yo ni mwinshi harimo ngo witwa UPDC uyobowe na Noah Machano mu gihe undi nawo uyobowe na Kigingo wo witwa Parekov. Iriya nyandiko rero iyo nyandiko ndi gukubwira ikomeza ivuga ko iyi mitwe yagiye ihonyora uburenganzira bwa muntu no guhohotera bya buri gihe abasivili. Banagaragaje kandi ko iyi mitwe igenzura ibice biherereye muri ubwami bw'abahundi. Ko ikusanya imisoro mu buryo bunyuranyije n'amategeko abaturage baragowe.
abaturage baragoye rwose pe, baragowe. ni ukuvuga ubu nawe wambaye uniform ukagenda ugasoresha abantu baguhereza bayaguha. ni uko igisirikare rwose cyari ahantu wumva kiri gukora komeje guhonyora uburenganzira bw'abasivile. M23 ni itabare abo twakwita ngo abana bayo, ni itabare pe, itabara ubwoko bw'Imana. ni itabare. Si ibyo gusa kandi byo kusoresha binyuranyije n'amategeko, harimo no gukoresha kandi magendo mu gucyura amabuye y'agaciro. uri kumva icyo kintu? Ibyo byo ni ibisanzwe, ibyo ntabwo umuntu yakwirirwa bitindaho. Yego. Ndetse kandi aba barwanyi bongereye ku gahato imisoro ku bagenzi, amafaranga y'amanyekongo ari hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi 2,000. yego. Buri mugenzi wese uhanyura ngo yaba nta kintu yitwaje cyangwa agifite yakuwa musoro. kumva ubuzima ukuntu bugoye. Ubuzima buragoye rwose pe, ni nk'aho igihugu bagikodesha atari icyabo. Kunyuraho uba ugomba gutanga umusoro w'igihumbi cyangwa 2,000 uko uhanyuze, waba ufite ibicuruzwa cyangwa ntabyo ufite. Gucaho gusa. Ubu se nk'uhanyura nka gatatu ku munsi bitewe n'inzira akora z'ubuhahirane wenda nk'aho ngaho, ubwo nyine agomba kuyatanga birumvikana kugira ngo ahanyure. Kandi rero nabonye abantu basirikare banumva nabi, iyo uzanye ikiburi bahita bakurasa da. bahita bakurasa. Si n'ikiburi gusa ahubwo ushobora no kuyabura bakakurasa, bagira bakwitoreze. ari bivuze nabi ngo ni ikiburi, ariko nabonye banahohotera abantu nk'uko bari abaturage bahoze batabaza, bari guhohoterwa. Si n'iby'ikiburi ariko ni ugushaka gusahura kwa bano basirikare ba Wazalendo cyangwa se ba FARDC. Ni amakuru yo ni menshi kandi ni ibintu bikomeye cyane rwose, ni ibintu bitoroshye habe na gatoya. Gusa ibyo twababwira cyangwa ibyo twabasaba abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda mu Burasirazuba n'Amajyepfo n'Amajyaruguru, reka tubabwire ati amakuru yo ni menshi kandi amakuru ni menshi pe, ni menshi. Reka ubuse twabasezera twabwira ati Imana n'imigisha ikomeze. Reka ducumbikire hano rero dukomeze dushaka ko tubategurira andi makuru ku isaha y'isa 6, mbabwira ngo mukomeze mwibanire natwe kuri ino channel ya Shimwa TV. Ego cyane bagezaho amakuru aryoshye kabisa. Bye bye. Ciao. Bye.